uraza kunyura nkubwire ko drone za FARDC zongeye kugaba ibitero karondora, ibitero biremereye cyane mu gice cya Minembwe no muri Kivu y'Amajyepfo. Ibitero kandi byongeye kugaragara nyuma yuko kandi ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje gufashwa n'uruhande by'umwihariko rw'abarundi, ndetse kugeza ubu hakakomeje kuvuga ko abarundi bongeye kohereza akavugari k'abasirikare banyuze mu cyaga cya Tanganyika, bakaba bongeye koherezwa ku butaka bwa Kongo mu gusayidira cyangwa se mu gufasha ingabo ziganjemwo by'umwihariko batawe ebyiri zisanzwe zibarizwa Ibaraka, zisanzwe by'umwihariko arizo ku ruhande rwa leta ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ndetse n'izo Burundi zimaze igihe zikorana mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa M23. Ibi bikorwa byose kandi by'umwihariko bikomeje kwamagana ndetse no kuhashya umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Uruhande rwa leta ya Kongo kandi rukomeje gushyira imbaraga mu biganiro byiganjemwo ibyo barimo gutegurira i Doha muri Qatar bitandukanye, by'umwihariko n'ibikomeje kugenda bivugwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, byiganjemwo ibyari bisanzwe barizwa ku by'umwihariko bwa Qatar. Ndakubwira ko kandi leta y'u Burundi ikomeje gushinzwa by'umwihariko kugira nabi impunzi ziganjemwo iz'abanyekongo zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibihumbi n'ibihumbi birutse guhungira ku butaka bw'abarundi nyuma y'intambara zimaze imisi zibera muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ndagaruka kandi ku biganiro birimo gutegurirwa i Rwanda mu gihugu cya Angola nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi ndaza no kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. By'umwihariko ndakubwira ko mu Cibitoke abasirikare barashe umuturage wari ugiye mu murimo mu murima we nk'uko amakuru atugera bivuga. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije komeza kugira impagarike n'ubugingo. Nyemerera turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Niba uri mu Burundi mwifurije kugubwa neza, niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza kandi mbifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Nyemerera rero turebere hamwe akomeje kugenda avugwa. Kuri wowe utameze neza, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo niba utameze neza rwose ihangane kandi ukomere. Twizere ko uyu mwanya niba utameze neza ejo bihinduka bikaba byagenda neza cyane. Ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa mbere tariki 12 Mutarama zagabye ibitero bya drone z'intambara nkuko bigaragara mu Minembwe ho mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero kandi byongeye kwibasira ndetse no kuzengereza ari birindiro by'umutwe wa M23 nyuma yuko hamaze imisi hagaragara kandi ubufatanye ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugirana n'ingabo z'abarundi. Amakuru y'ibi bitero kandi yemejwe n'ihuriro rya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 biciye muri Bwana Lawrence Kanyuka usanzwe uvugira uyu mutwe mu bigendanye na politike. Bwana Lawrence Kanyuka kandi mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe cyangwa se ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter yavuze ko biriya bitero byagabwe rero mu mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo nk'uko amakuru atugera bivuga. Yagize ati kuri uyu wa mbere tariki 12 Mutarama 2026 drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo rero bwa buhumyi kandi by'umwihariko bw'ubugizi bwa nabi mu gace ka Minembwe, by'umwihariko mu mudugudu wa Mukoko ho mu nkengero zawo. Societe civile yo muri iki gice yemeza ko ibi bitero byongeye kwibasira ibirindiro bya M23 ndetse na twirwanaho, ndetse bikaba byaje kugira ingaruka zikomeye cyane haba ku baturage ndetse no ku birindiro by'uyu mutwe, aho hari intwaro zimwe na zimwe zangirikiye muri iki gitero ndetse bikaba byanakomerekeje umubare w'abantu benshi, abandi barapfa nubwo hataratangazwa igitigiri cyabo. M23 ivuga ko kandi biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo rero budatoranya, bikaba kandi byibasiye ahantu hatuwe n'abaturage benshi cyane, byatumye abagore ndetse n'abana bicwa ndetse bituma abaturage benshi bongera guhunga ingo zabo. Ihuriro kandi by'umwihariko ryatangaje umubare w'abaturage biciwe muri biriya bitero nk'uko amakuru akomeje kugera tugera bivuga. Icyakora ryavuze ko ryamagana ryivuye inyuma iri hohoterwa ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage b'abasivile bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Ryongera kandi gushinza ingabo za leta ya RDC kwica ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano. Kubwa M23 kandi ibiri gukorwa n'ingabo za Kinshasa ni intambwe iteje akaga ikabije kandi by'umwihariko bigaragaza kutubahiriza burundu amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara.
Ibitero kandi bya drone byagabwe by'umwihariko mu Minembwe kuri uyu wa mbere birakurikira iby'ingabo za leta ya RDC zeruka kugaba mu mujyi wa Masisi ndetse zikabyiciramo rero abaturage babarirwa muri 20 mu gihe abarenga 40 bakomerekejwe n'ibyo bitero nubwo hatigeze hatangazwa umubare w'abasirikare bo ku ruhande rwa M23 baba baraguye muri iki gice nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru akomeje kugenda by'umwihariko atugeraho akaba akomeje kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko anashimangira ko intambara by'umwihariko ikomeje kugenda inahindura isura muri biriya bice. Kugeza amagingo yanga kandi ibitero byongeye kugaragara nyuma y'uko umutwe M23 werutse gusa naho kurira inzira ku murima uruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko mu butumwa bwaje kugenda bishyirwa ahagaragara na perezida wa M23 bwana Bertrand Bisimwa yumvikanye avuga yuko rwose leta ya Kongo idakwiriye kongera kwerekeza amaso cyangwa se kugira ibyimenya mu bigendanye n'ibice bamaze kugenda byigarurira cyane cyane ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 bongera guca amarenga yuko iyi ntambara by'umwihariko bazakomeza guhangana nayo nk'uko amakuru akomeje kugenda by'umwihariko abigaragaza cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka nkubwire yuko nibura abantu by'umwihariko bagera ku 8 biciwe mu mirwano ya FARDC ndetse n'abaranira ubwigenge bwa Katanga nk'uko bigaragara. Ku cyumweru hari ku itariki ya 11 Mutarama abantu 8 barapfuye abandi benshi barakomereka mu mirwano hagati y'abarwanyi bo mu mutwe wa Bakata Katanga ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ahitwa Bukama ni mu ntara ya Huta Lomami nk'uko bigaragara. Nk'uko umuyobozi w'agateganyo wa Teritwari abitangaza ngo abakomerekejwe n'amasasu basaba kwimurirwa rero mu bigo nderabuzima bifite rero ibikoresho bihagije kugira ngo by'umwihariko bavurwe neza ndetse babashe kuba bakutora kamitende. Maduka Lenga yasobanuye ko hari haje rero ingabo za FARDC zo kongerera ingufu bagenzi babo mbere yo kugwa rero mu gico kuko rero iyi nkuru tuyikesha Radio Okapi isanzwe itega inkunga na ONU. Yabisobanuye agira ati twari dutegereje ko rero babaha icyubahiro ariko kandi mu buryo butunguranye twumvise urusaku rw'amasasu ndetse natwe abayobozi ntitwari tuzi ibyo ari byo. Twaganiriye kandi n'abayobozi babo batumenyesha ko rero bagabweho igitero n'abantu bavuga ko ari Bakata Katanga. Habaye kandi imirwano maze bituma hapfa abarwanyi bagera muri 6 ba Bakata Katanga ndetse n'abasivili bagera muri 2 bishwe n'amasaso by'umwihariko nk'uko bikomeje gutangazwa. Ubuyobozi kandi bwa gisivile bwagaragaje kandi ko abandi bantu 8 bakomeretse bamaze kwinjira rero mu bitaro nk'uko bigaragara aho bivuga ko kandi uyu Maduka Lenga yongeye gusaba leta z'intara ndetse n'igihugu gutanga ubufasha kubakomeretse mu gihe bakomeje kureberwa hamwe rero uburyo bavuzwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Umuryango mpuzamahanga by'umwihariko wita ku muryango w'abibumbye ukomeje gutabariza abanyekongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi aho kugeza ubu bavuga yuko abagera kuri 53 bamaze gupfira mu Burundi nk'uko bigaragara. Byagenze bite? Ishami ry'umuryango w'abibumbye by'umwihariko rishinzwe impunzi cyangwa se ryita ku mpunzi HCR ryatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko impunzi zirenga 50 zahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze gupfira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iri shami kandi kuwa gatanu ryavuze ko mu bantu 53 bapfuye banditswe by'umwihariko abagera kuri 25 bapfuye bazize icyorezo cya kolera mu gihe abandi bagera muri 6 bapfuye bazize kugira amaraso make ndetse n'izindi ngaruka ziterwa n'imirire mibi. Umuryango w'abibumbye kandi wavuze ko ukorana na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu gukora iperereza ku cyateye izi mfu nk'uko bigaragara. Abayobozi bita ku mpunzi kandi bavuze ko abanyekongo barenga 100 bahungiye mu Burundi kuva imirwano hafi y'umupaka yakomera mu ntangiriro z'Ukuboza ndetse bikarangira inyeshyamba za M23 zigaruriye uyu mujyi wa Uvira. Bwana Jean-Jacques Prusi, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho rero Uvira iherereye, yavuze ko ikibazo kiri mu Burundi ari umubabaro kandi ko ari ikibazo mwariko kibagiranye kibagiranye rwose n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'itangazamakuru. Minisiteri kandi y'ububanyi n'amahanga ndetse n'imibereho myiza y'abaturage muri Kongo yavuze ko igiye gukora ubutumwa bw'ubutabazi bwo gufasha
gufasha abanyekongo bahungiye mu Burundi batanga ibiryo, imiti ndetse n'ibindi bitari ibiribwa. Umuvugizi kandi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera impunzi ndetse n'abantu badafite ubwenegihugu by'umwihariko ntiyitabye telefone cyangwa se ngo asubize icyifuzo by'umwihariko yohererejwe gisaba ibisobanuro nk'uko bigaragara. Izi mpunzi kandi zikomeje by'umwihariko gukoresha uburyo bushoboka ndetse n'ubudashoboka kugira ngo zibashe kuba zagaruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bantu bakomeje kugenda badukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, hamaze kugaragara amashusho cyangwa se amasanamu yerekana bamwe rero muri izi mpunzi aho bakomeje kugenda bagerageza gukoresha ubuhinga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwambuka nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Impunzi z'abanyekongo zirimo ziraroha ubuzima rero bwazo mu ruzi rwa Rusizi by'umwihariko mu gihe intambara zo mu karere zo zikomeje kubandanya. Cibitoki ku igenekerezo ry'9/2026 kuva mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama 2025 impunzi z'abanyekongo zirenga 90,000 hafi 100 zarinjinga mu gihugu cy'u Burundi zihunga intambara zikomeye ziri hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa n'umwari wa M23 nk'uko bigaragara mu ntara ya Sud Kivu, Kamanyora, ikiyaga cya Rusizi, Uvira by'umwihariko nk'uko bigaragara. Nyinshi muri zo kandi zashikijwe mu bibanza by'agateganyo biri mu burengero mu buraruko bushyira uburengero ndetse mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi ndetse no mu nkambi iri hafi y'urubibe na Tanzania, aho rero ubuzima bumeze nabi cyane cyane nk'uko bigaragara. nta byo kurya, nta mazi meza, nta bifungurwa bihagije cyangwa se imiti ishobora kuba yafasha. Impunzi rero zitwarwa by'umwihariko n'uru ruzi nk'uko bigaragara. Hashize ibyumweru 2 kandi impunzi z'abanyekongo by'umwihariko zigerageje gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziciye mu nzira zitemewe by'umwihariko mu ruzi Rusizi rutandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, zigahura n'ingaruka zikomeye cyane. Babiri muri izo mpunzi kandi batwawe n'uruzi kubwa babibonye hamwe rero n'amasoko ari aho nyine. Ibyo bari bafise byatowe kwa 2-0 byononekaye cyane nk'uko bigaragara. Izi mpunzi kandi zikomeje guhura n'izi ngorane mu gihe